Fortuna menuju Palembang. Wis. Sadran. Salembu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mulia Indra. Hari ini di spot Batang Pamo tepatnya. Kita kembali hunting, merekam bus-bus yang berangkat hari ini menuju Jabodetabek. Ya, ini balapan tempel ketat. Sadran. Salembu. Dan di belakangnya ada Gumarang Jaya. Yes, mantap. Ada ANS lagi. ANS menuju Jabodetabek. Fortuna. Wanda Prima menuju Palembang. Wis mantap. Saya ini ada family raya yang akan menuju Palembang. Kayaknya mau ngeblong nih, woi masuk.
Family Raya tujuan Jakarta Solo. Ada NTM di mata Ambasador. Pasar ini single bus menuju Jabodetabek. Ya mantap. Jadi ya. Ada LDG. Wih, nyeblong. Dari Jabodetabek menuju Terminal Badai Solo, Arjuna. Tempos. Dari Rantau menuju Permata, menuju TPN. Ini NTM yang pertama dari Rantau. Pajak 39. HNS menuju Jabodetabek 1429. Iya, wah.
Pak. Ini dia. Ya. Si bungsu. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't stop looking until you break down. Sama di sebelah kiri ada permata dan sebelah kanan naik 9. Di belakang juga terlihat Cina. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch.